Şu motor şesekten de motor tatıyım yaşayız. Amin, amin, amin. Şalay olsun. Şesekten de motor tutmuşta yaşayız. Amin. Var. Yüзі шатлық сейініштен балқый, өзі бір туқтаусыз рәхмет сөздерін қабатлай. Соғыш ветераны Минехан Калимуллин 90 яшьлік юбилейында Россия Федерациясы президенті Владимир Путин һәм район башлығы Равил Кузеровның құтлауын дулқынланып тыңлай. Менә үзенең рәхмәтләрен язган сезгә сугыш елларында да, сугыштан соңгы елларда да илне тыргызуда куйган кешеләргә өчен. Безнең хезмәтләрне, безнең күргәннәре онытмау өчен. Ынтылмый берсе дә, бергә булган иптәшләрнең рани булып калучылары, үлеп калучылары барда истә хәтердә. Аннан соң авылдан Şəfiqulin Xatib abdi var idi. Qafiyətulin Dizim xandiləri. Şişməniki Qabdıl Xagarulin deyən kişi. Sulpandan Qayfüddin familiyası buna xatirimdə yoxadır. Neçəkkənəyi familiyası. Ol, şuşu Qayfüddin bilə cəngəşə yatıb turaqan düşdən yarıqı. Anarqa az kul qılaqdı miskinge. İkimiz buna arayı, kakuni bitbit. Buna Xıday saklaqasın, minə ləkmədi, anarqa ləkdi. Şu askulku bile balniska, gospitalga gitip, gospital diler edindilik. Vayinli bulgan gamul, balniska gitip, balniska operatsiyalar jasap, şu neyinden tirilelmedi rani buluğundan. Бүгін тұрмышы бәхетлі болса да, өткеннәре жеңіл болмаған шол ақсақалының ауыр тұрмыш жолын өтсе де зарланмый ветеран. 5 яшінен етім кала Минехан Минахмет улы. Шуңа да тұрмышның ашысын төшісін көп көрерге туры келе аңа. Сугыш башлангач хужалыкның 45 баш атын 14 яшьлек яшүсмер алдан үлкен хатын кыз белән караса сыңрак әлеге авыр хезмәт бер үзенә йөкләнә. İlge başlanganda Sabantoy, Yarmunka Sabantoy idi. Yarmunkasın eleki Sabantoy degeni iki ken bulayı. Birinci kenin Yarmunka dileri basar. Satı alu şuntendiler. İkinci kene mında şiremlikte aerodrom dedirirler. Hazır diyecekler. Sabantoy şunda bulayıydı. Sabantoyga halık yılganda militçiler kuarka tutundular. Gittiler, sokuş başladı. Bambit gitti, davay. Gittiniz. Sabantoy'dan kalıptı, Sabantoy'u jasamadılar, kudular. Ben de kişkine girem, vallahi hepsi bile barganıyım. Etinin bıratı bile, ministrü abi bile. Anı Sabantoy'dan kaçkasın, ikinci kennap gittiler oraya, abini. Сугыш башланган көнне бүгенгедәй хәтерли аксакал, үзе исә 17 яшендә фронтка алына. 44 aldılar. Sırarı nırlat kazanga zattı. Birliğine gene kere bulmadı, birliğin zira kalmadı. Nasıl dedi jatkırganları biraz netkesten komandirler kışkırdılar. Отбой, отмазка indi, atış yasamazka. Birliğin akroşun нашими войсками deyip çıkarttılar. Atışı tuktaldı. Ana nemisler çıkarga tutundu bir melini. Siz elle kasan dingeyidigiz deyler. Eğer biz pilin korkup durmasak pilinge birlerge. Gitler gibi Stalin bile Rusya kişilerde kişini jaga tırgandır piske deyip ettik diler. Bultukların küçerip berelerdi. Rus atma pajalisti diler. Аннары Ирак көнчыгышка Япон милитаристларына каршы сугышка җибәрелә. Ветеранның сөйләвеннән тарих кабат яңара. Монголия, Кытай җирләре Хинган. Birden canından vagonga diyip Mongoliyaga getirdiler. Mongoliyada Farmilava gittiler, Suguşka kereyinde. Anda sattılar, serdiler de. Şulay komandirler pazdırayı gidip, İsen savuk kaçıkız, papizi bile bulsun. Uzatıp kaldılar müzikler bile. Mongoliya'dan Manchuria'ya geçtik. Manchuria'dan Hingang'a. Onun Çinjava degen kurtlarını aldık. Çinjava degen kurtlarını algasın. Dairın digenine gittik. Dairın digenini de aldık kurtun. Japonlardan Asabadi gittik. Ondan Partartur'a varıp gittik. Partartur'da bek kişi buldu sukuş.
Bek köpte öldü bizdekiler de anıklar da. Туган якларга 1951 елда гына әйләнеп кайта Минехан Минәхмәт улы. Кайтуга авыл кызы Рәйсә белән гаилә кырып җибәрәләр, 6 бала тәрбиялиләр. Минехан ага тыныч тормышта 40 ел механизатор булып эшли. Лаеклы елга чыккач та кырыч атын ташламый ул. Бик иртә тормыш иптәшен югалту кайгысын кичерә. Сугыш ветераны Минехан Калимуллинның гомер күзләре бәхетле. Улы Минәхәт, килене Татьяна кызлары тәрбиясендә бәхетле картлыгын каршылый. Әле дә тик торга яратмый, йорт эшләрендә булыша икән. Hazırda hareketler, kiskene berengiler, çüpleşe berengi neler sapları jiyip, jandırıp beri, kışlarga yaratar, hazırda çıkıp terikler nelerini barlap kere. Kizinden çekindir tuğrayı tegeşim, bakşadan çeken çekindirler var ya, şunu tuğrayı bir şeyler küpmek gerek teriklerge, şeyleklerini sanat, neşe şeylek olundu. Zaten bir kişista ungan bizden. Он мне отец, я ему дочь. Мы так вот... Ул миңа үз әтием кебек, мин аңа килене түгел, кызы. Без гел сөйләшәбез әти белән. Мин татарча аңлыйм, әти исә русча яхшы сөйләшә. Ул бала чага турында еш сөйли, сугыш турында да күп сөйли. Бик яшьли фронтка киткәнен, Халхинголда, Кытайда булганнарын тәфсилләп сөйли. Анда 15 республикадан төрле милләт вәкилләре булган. Һәрберсен хәтерли әти. Кытайлар ничек ашатулары турында да сөйли ул. Что со всех наших 15 республик... Яшьлеге җимешләренең тәмен картлыгында татый аксакал. Авылдашлары арасында да бик хөрмәтле Минехан ага. Өендә урыны түрдә, табыны тулы сый-нигъмәт. Янында балалары, терәкләре, сугыш ветеранының теләге, оныкларының гаиләле булуын күрү.